Damini di bata na sumurung sian saluhu roha, ima mangaramoti ati-ati doho pikira munabe, di bagasan Kristus Yesus. Amen. Shalom. Hata di bata dihita di minggu pa-22 hon. Ima sia buku poda bidutolu mamuka sia nayak sia sahat tuayak 10 hujahahumma dihita. Pasanga ma Jehovah marhite sian hamoraumu. Dohok marhite sian patumonaan ni sadok pangomuamu. Jadi marsipijok ma akasopom jala sirnip tua anggur akka pangilangomu. Ido sahak di turpuki. Hamunak kadongan pumule maju jami tahun marhiti padohat tahalap bataki. Molo somal tabigi songonon. Songon namadang hobatu. Tudul do molo mangale hotwise. Tula hula te. Jadi songon namadang hobatu tudul do molo mangalehon tu hula-hula. Totu godang mamuse balos di. Hupabagas majui. Bado molo mangalehon tu di bata. Molo mangalehon tu hula-hula songon namandang hobatu hato do mulaki. Molo sada di danggur hobatu tu dolok. Bodo nidu akabatu na mebet nang nabalga donganna. Ima bolo tu hula-hula. Bado bolo mandanggur bolo mangalehon tu hula-hula tu di bata. So dia benar hakku. Siani majo humulai trupukon. Molo mangale hutu hula-hula sungguh luar biasa. Hatok humarojor jala tabba. Totu sahali lubi songonima. Molo mangalehon tu debata. Suku-suku nahuraga do debata. Daok. Namora do debata. Dakia huragat di bata. Nang sotalea ni, dak sudah di bata memasu-masu. Nang lamang holit kita, dan gabi yang pasu-pasu di bata kita. Tuhan pasti memberkati. Bahkan Tuhan bekerja untuk memberkati kita, sekalipun kita tidak memberikan itu kepada Dia. Dan likot Tuhan ini. Ale pasti do pasu-pasuan di Tuhan ini. Ala de bata mangula tidak terbatas. Bolo mangula di bata yang terbatas. Jala bolo mangula di bata tidak setengah-setengah. Sekali dia memberkati pasti akan memberkati. Mereka kamu mah namangani 5 roti 2 deke. 5.000 halak mangan. Dah kula ni ikut lubi dope 12 nai dibae. Ima bolo mangula di bata. Kudo naking nang sotalea ni bolo pasu-pasu di Tuhan hok dui. Ale behama hitam mangau trupuk sadarion. Molo adogi basada pasanga majahoba marhiti-hiti hamoramu do daging. Au atwari hami 2 pagi. Odo sada jamita. Satabi hamu ngasape marbugumo-gumo pamangaku paturak konon. Tadi waktu nama kali tu gereja, dung pape ngai pelek kami, aung dope mangalian, na sosial dalan, hapi aung doi mana? Ay makpuro naing Tuhan, ay naswalok torak do tak jami takuri nor hakku. Asa pero sejebu jam 7 pagi, lau di 2 pagi natuari. Ngamar gumo-gumo pamangaku, patorakon bagaimana cara memberikan kepada Tuhan. Hapi dung papung pelek kami, tongdo dang marlapata jami takki. Waro yang sadarion, inar hakku ma musik. Ani hamak kadong aku saha porsaun. Tuhan adalah penyedia segala sesuatu dalam hidup kita. Di parade Tuhan itu sikop ingolut tahu. Dan kadang naso di penari di mana? Karena Tuhan memiliki sumber daya dari kok di Goluta dan terbatas. Lautan tidak pernah berhenti memberikan ikan. Dan kita suat dek di lautan ini. Tapi lautan selalu memberikan panen kepada nelayan. Jadi sumber daya diberikan Tuhan itu kita. Ala namora do Tuhani.
Alani do ibadah di hamorau di Tuhani parjolo sahali pasanga ma Jehovah di ngolu. Bahasa Indonesia dok, hormatilah Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Mapasanga Jehovah di tonga-tonga di ngoluta. Ido ibadah parjolo marhite hartam. Muliakanlah Tuhan melalui hartam. Wasa. Alana olo sipata jolmai lonong alani artai. Lupa jolmai bahwa artai siya Tuhan idui. Jala marhapati at Tuhani. Siya Tuhan idui. Jala marhapati at Tuhani. Ayo ibana pasanga madibata marhite artami. Unang gabi artai mabay kolupa namar Tuhani. Unang gabi artai gabi lonok ko mangulahod dosa. Alana somal domasay. Idu stok somal tabigi padohat di negara naha. Segala sesuatu dapat diatur dengan uang. Salah ni. Dagi. Alay biharo hita pasangapod di bata, marhita na rilihod di bata. Kita memuliakan Tuhan melalui harta yang Tuhan berikan kepada kita. Ada dosada ilustrasi nung liling. Cerita seorang asisten rumah tangga di tengah-tengah keluarga tuannya. Yang siya negara jirat don, ala sanga do virali. Ada keluarga yang kaya raya, yang baru menikah, dan Tuhan karuniakan seorang gadis di tengah-tengah keluarga. Lihat di Batam ada dada. Dungi maruhor mobil ma keluarga. Las rohana. Arung pasu-pasu ni Tuhani. Dituhor ma mobil. Mobil baru. Boruna baru mardalam, marsiajar mardalan, marmem-meam. Lauma amat totu kator do inat tahun. Tinggal ma boruna on, dohot pangurbi pembantu di jamu. Marmem-meam ma boruna on, dapat nama Pakku Labang di jalur Jabunai. Dari boti mana i? Ibu imana malabangi, icore igabari mana mobil di bapak no sudi. Sudi icore imana mobil di bapak non. Pakai balabagi icore imana. Dia merasakan menggambar di sana. Mula ma bapak ni siya kator. Ibereng ma mobil non, mobil baru ngasiga. Isi mabanonin na, ipo boba baru na. Emosi mamat tahun dipukuli mah tangan di Brunei, tangan bunyi begitu rusakin na. Dipukuli mah sadari manipat sampai tangis. Emosi mana? Pasok busokodin na. Gabi pangurupi ima mangop pada dadaki, saya tu tangis. Sapor ngin manipat dipasok budang diubati. Emosi mana? Pada 2 hari hon alam malala tangan dipasok bu. Emosi mana? Pada 2 hari hon tiba matu dokter, dokter mak infeksi. Diubah titang buibe. Cara satu idok cara menyembuhkan tangannya harus diamputasi. Asa sehat dadaki. Dan ternyata dilaksanakan tangannya diamputasi. Dung bui mak kata dadaki idok dadaki bah tu bapak nak. Pak pinjam dulu tanganmu supaya saya minta maaf telah merusak mobilmu. Alah idok kubi dang buibe. Dang bui mana mengkontrol dirinya alani artanei gabisi gasudi. Allah itu tak kasih dok, muliakanlah Tuhan dengan hartamu hari ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Undang gabi hartami babak kolono. Ilio Tuhan tuho pasu-pasu ilo pakyomu di pasangap Tuhani. Ido dari do ibana di bagasan turupukon. Nah pada hidup ibana asam bersipojot sirnip tua pangilangam. Muli pasang po di bata lamma masu-masu maho lamma do mauliati maho tu di bata. Lamma masu-masu mahita di sadok ngoluton. Molo ta pasanga di bata marhiti akka artai. Alanido baik bagas doho ni turpukon. Boleh bahasa Indonesia dok dengan buah sulungmu. Dia ayat 10 do be. Dengan buah sulung do ibadah dia ayat 10 daya sia. Patumonaan na diulam buah sulung. Maka dokan boleh dokon buah sulung
Totik ko ngotot tado bagaimana sejarah adong buah sulungon. Bagaimana umat Israel keluar dari Mesir ketika Tuhan membunuh semua anak sulung orang Mesir. Mulai sianima adong pelean buah sulung. Nasa buah sulung napuna di debatadui. Dung pinuengon dengan pala takas bidihite. Mulai bonani hakabipi takas depe buah sulung. Patu monaan na niula. Takasih depe. Au tiki markuria barkuriau sanga depe bain pesta patu monaan na niula. Na somal taulahon sohon pesta gotilon. Aleneng dohonon na mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik. Sebetulnya yang dohonon itu pukosa dan itu hamak kadongan unang makulit. Tu di bata. Unang gabi songan di hutan nami si gotilmonis. Tu di bata. Jangan pelit kepada Tuhan. Hukum ekonomi beda dengan firman Tuhan. Mulai ekonomi domandok semakin ileko semakin berpogos so. Alai mulu dibata daun. Ketika kamu semakin memberikan, maka Tuhan pasti akan semakin memberkati engkau. Iyo. Coba pikir hamu kadongan. Ise mai boto hamu. Molo burjui mana mangalihut tuhuri dalam berpogos. Ini mau kalak nih. Ini mai boto hamu nih. Molo alam iliho di mana tuhuria lambar pogus di mana? Tidak ada itu. Ketika dia memberikan ke gereja, dia pasti semakin kaya dan diberkati oleh Tuhan. Pasti dia. Alhai molo lam makulit lam sorong desi. Alai itu nyadak ketsaniau, mulai hai bagi hamu cerita ni apa bedanya Laut Galilea dengan Laut Mati Inna. Laut Galilea begitu air masuk ada kehidupan di sana. Dan dia juga memberikan mengaliri semua sungai di Galilea. Ada kehidupan di sana. Alai Laut Mati dak kesaniau, ahana masuk tu si yocop. Ada dida. Bah. Aroma di Laut Mati pe dak tabuin dado. Alana holana masuk terus dak keluar Laut Mati o. Aung do jol masoni, holana masuk terus dak keluar. Dak ke bui magalehon. Di hanguluho dope di sekolah minggu nabadok persembahan kami sedikit sekali. Nampai ngabatui mana persembahan kami sedikit sekali. Ima terus. Ingang uluhut do besong ini. Ani do tupukon unang makulit lehon. Ini do kaya perjamita salah perjamita. Ketika Tuhan memberkati kamu, ingatlah bahwa itu tidak milikmu semua. Moli pasu-pasu di bataho ingo ma pasu-pasui. Dang napunam sudei. Asong do pakiommu laho mangurupi akan apogus di labungmi. Hodo pakiom di Tuhan laho mangurupi akan apogus di sampingmi. Idi do akan apistari. Alanido do ibana boleh jahamuan don poda 10 ayat 10 na pasali Jehovah do manangise na marasi rohatu na pogus. Na pasali Jehovah. Artinya apa? Kita piutangi Tuhan. Ketika kita memberi dan memberi, bahkan Tuhan akan memberikan berkatnya selanjutnya. Alaido Tuhan on pasangat ma Jehovah. Marhite artabi. Na paduahon pasangat ma Jehovah marhite-hite daging mi. Ima dedo ni bada naking derombiddu 12 episteli. Asa totalitas ngolut tahun ikut pasangat po Jehovah. Sudinong dihitaon ikut tapasangat di bata. Jala ingok ma. Ketika kita benar-benar memuji Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan memberkati kita. Alanya bakarungan sotung masa makulit di kita. Jahamu mabibilte. Aku nggak hujah sudi. Tarulubi pada narubi, mamuka sen kita keluaran bidu-bidu satu kitab ulangan. Taringok tu peleyat do sudi. Adong pilihan hamulateyon, adong pilihan perdosaan, adong pilihan tatingan, adong pangelian pangurason. Sudah pilihan dui. Alana menarik ia usah do. Sudah bentuk pilihan di perjanjian lama, iba tuaka pahapahanan. Budi duhur, budi lobu, budi darapati, budi biru-biru. Artinya apa? Setiap ada ibadah, ada persembahan kepada Tuhan. Aladido
pilihan no marga sahali ihe hudok jamita ima mudar ni Tuhan Yesus. Mudar ni Tuhan Yesus do pilihan. Ngonodang mati Yesus, berkuburut ta susol lubu. Ikuburut ta susol darapati, ikuburut ta biru-biru. Alai nunga Yesus sikakna. Ngalilihud di bata pilihan no marga ima Yesus Kristus tuhita. Alai nu hudok kon sotung marga gaid tu mudar di Yesus ima pilihan ni. Nasa na pinasahat mi ikon oloponom mudui na siya debatadui alani molo tapasahat tu debatai songon de detei to dirodi pamataku sotung diusatobu sei asalam masu debata di sadok golum jalan marmulia debata di sadok golum. Amen. Martagiang bahita. Moliate madiho o debata Jehovah di bagasan Kristus Yesus nunga sahat to tutunga-tunga namion marhiti-hiti hatam. Naing pasangapon nami maho marhiti-hiti hamoraw nami dohot daging nami. Alani patau hami Tuhan. Madok mauliate tuho disudi ragam di pasu-pasum na Tuhami. Ala sikok do de hokko narikok di ngulu namion. Patau hami Tuhan makkamolate hodi saluhukna. Asa dausya kami ngulu na makulit. Alai totong ho pasanga pami ho marhiti ragam di pasu-pasu di sadok panggul biton di ngulu namion. Aliamang parding gabasa muliate ma di naung stolhas satabi Tuhami. Homa Tuhan nami jala di bata nami na totong mamasu-masu na niulan di tangan nami asa harus susuk jala gaddai. Amang hutangnya ko kami ruas di huriam na ngupuka pardongan saripeon ima Kristian manager dolok saribu dohok borum nanaing majalo pasu-pasu sinesi Natania boru hutagalung esakak nasida diari 10 sadon sahab matu nasida pasu-pasu pabagas sodi alani homa Tuhan patuguhon parrohaun nasida laho puka pardonga saripeon asa di bagasakko nasida pajongjong pardonga saripeoni di bagasa dame holong dohok las diroha nasida. Pasu-pasu manang ulaun nang patupau nasida ulau lujuk. Asa menupak ko masu-masui. Tinggas saluhut na martupa ulau ni bahen sanga di guan. Asiroham Tuhan pasu-pasu makaruas di huriam. Namarlas ni roha di ulang tahun nasida di bagasan mingguan. Homa manabay dinaung ditabamu ari-ari ngulu nasida. Lam tabamu manang las ni roha nasida. Pabuah syakodo haroroan ni gajang niumur marhapatia tuhoma sadok ngulu nasida. Asi maroham dihami Tuhan. Tangi homa pangiduan namion di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho. Amen. Tapasahak ma pilihat tanah duminggan tu debata maret dehita onom ratus sia pulobat.